ye ehene ya owo sefi kraya okrom ya no bodi mansini mo na pamfo e de adehede mo de ntompanimfo anim se enkanka nkran kwaya resabia hodo ya no okuta National Health Insurance Card apomudin si achiba na nso wo mo ahwe yade no safa hoji wo musika se aduro we de health insurance nkova no ajeji wo musika no so okoda bisa ato wa mampanimfo asonte na sa woni kro no onfa asotwe se fata eman National Health Insurance Scheme ebaya ebeboa omanfo ewo apomuden emu enso na ibinum etai kase se wukura card no kura wudra yaresabia na apomuden adwumayefo egisika efiri wo ne senti mpanimfo epe ekwan hodo a ode beso sa wo hawo no ano na sebeye na wo hawo etu ebetwenti ohina wo sehwi graya okrom na nakwabnanko otosumienu eri ato omanfo anim se obibia wo bekwa yaresabia bayire wo agisika wabra wukura apomuden ensi achiba no bebo mpanimfo amane na nakwabnanko otosumienu eri sansem etu dwo wabra National Health Insurance mpanimfo wo sehwi aboso ekotena se esese wonjumedi a wo ye wo afimpenu ne aduonu mienu mo Sansam no amsa akoso ba na ye kan se sisi ano wo frɛ obi ti se na ye kan ha wo frɛ obi se ho na agim sika nipa kwa no odwane o pese o be ka se o ina agim sika because ni se bia o chano ye koyi nipa na di na yakobo ni di se na no so na ye yi na di but ade a amanfo oka but on the other hand say we need evidence to prove say nipa na agim sika no. How do you justify what you say? It say na ye kan che amanfo say obi ji usika ye bold ye bisa ye bold na enwu say asuma si na ji sika na mra eni nini na amanfo anka ye so o maka so o mu hwe so na o mu fanya suade enti sa de na be koso akoso enwachi enajwa aboso mensini no manager ya woda National Health Insurance Scheme ano Bright Africia editu dwa say aso ye ni ye de betimi bia sebeyi a obi bia wo mensini no mo ebetimi ede ne ho ato apomuden si achiba no eso Apomodin Senchiba Obajaboso Nananamu Akano ha yeboye homodren because the only district in the region to have achieved universal health coverage even in 2022 because Jaboso population of 90,000 emu 81,405 active health insurance. For that matter, he achieved 90.4% of the population with active insurance, which is an clear indicative say ya boy homodin we are gonna nina say uwo mamuha na auto sitre auto milu adebi abeto bia sika bi wo so a wotua edeboa apomuden senchi ba no nti adenti na wonfa enhim because wonfa wonhim a wotua edema obi nti ebesere se ne adwuma no ye bota yina ne se ye wo homa mobro wate se mi amigina he ye na ye ni bi no yinti na apomuden